kung dali makauyab ko kaya tanawaw. Ako ganun mga kitang chicks na giwapay 10 minutes makuha na ako. Hi mga herbs! Si Malaya na said ni, diri sa Cebu ba, daghan jud mga cuties, pero di dyan mo magkadayon kay playing hard to get sa jud kay ni mga buang. Asus! Hi, Malaya! Here's 5 guys from Cebu that you'll never date, maybe because they don't want to, or maybe you don't want also. Number 1, si Guapo, but huyan! Sa ato na central on niya ha! Oh my God! Dahil na yung mga syupo dito dahil, no? Let's get some D there. Paka gini dito. Da! Aya bayot orb. Number 2, si Konyo. Hey, musta bro? Bay, I met this girl last night, bay, so guapa, bay. We got turned kaayo, chula o maayo, bay. Like, oh my God, it was so lit as You wanna go to country club unya, bay? Don't worry, my dad will pay for it. Uy, let's drive golf carts later, huh? Mine's faster than yours. So, are you a Konyo herb? Number 3, the nice guy. You know what? I really like spending time with you and your family. I mean, your mom is so nice, your dad is so jamming. Bamurag, I really feel comfortable spending time with you and your family, especially because mga igsuuni mo. You're really like a sister to me. From now on, I'm gonna call you sis. Ane? Da. Are you a sis zone sis? Number 4, ang manyak. Kayat, lami king bayhan na labi na ka nang magpictures ba niya makitang kigul lami at lapan lang Jesus nga na ba ka na napay boobs nga makitang revenge diri sus lami ako mo ano gid ba sus hay amutang but hi serious okay Da, are you a manyak torpe herb? Number 5, si ay na lang. Akong life, murag tingog sa iring kung wala ka. Mingaw, mingaw, mingaw. Wow! No. Linog to? Or did you just rock my world? Kapoy na dyan kung nahuna ni mo. Papahuaya sad ko eh. Boom! Are you a pick-up artist herb? Oh! My heart. Joke lang. Mao ka to siya ang listahan sa mga nagkadaiyang lalaki. Ay, kung ang mga rason nga nung di sila ka-uyab. Pero ang ilang mga uyab, wapo sad, paet! Pero that's okay, no? I'm pretty sure that there is someone out there for you, good. Pero kung aggressive na gagayta, di nagigita ka huwat, mag-download na lang tag mga dating apps like Tinder. Charot. Kung nakarelate mo, tag your boyfriends. And remember to like By TV and my new fan page, that's Malaya Macaraeg, and follow me on my other social media accounts at Malaya. Bye! Ma'am sir, wataw may interes, ma'am sir, ha, nga, dautan ninyo, ma'am sir, wag ito may interes, ninyo mga kwintas, ninyo mga wallet, dira mga relo, ma'am sir, nga, amo lang ito, ma'am sir, makakanta, rin ito amin nyo, karong Pasko, ma'am sir, o para sa ito, ma'am sir, masudla na amutihan, karong Pasko, sa mong pamilya, ma'am sir, ha, ready, bro, 1, 2, 3, let's go, Pasko na, magigog, mga ito, didmaha ang problema, bisan, walay kwarta, Pasko na naman sa buong mundo. Maligaya lahat ng mga tao sa pagdiriwang sa araw ni Kristo. Kaya ngayon kami namamasko. Pasko na, maghigog, maaita. Didmaha ang problema, bisan walay kwarta. Ma'am sir, ginagmay lang kita, ma'am sir. May pangkaon lang, ma'am sir. Bisag 5 lang, ma'am sir. Piso, pero ma'am sir. Merry Christmas, ma'am sir. Salamat, ma'am sir. Merry Christmas.